Jangmipo Nipai Thongkep Ani Lakhain Koira Trok Duarbaguri MSC Constituency Angkangpi Daithor Police Station Keparlo Daithor PHE Asai Hemlong Jal Jivan Mission Scheme Local MSC Richard Tok Biari Deng Pen Kangpupon Labangso JJM Scheme Kangpupon along Alohi Aman Pen Kachetong Dun Local MSC Mate Forest Development Board Chairman Richard Tokbi VDC Chairman Sar Koirongphar Convener IT Cell and Media BJP EKADC Minority Morcha Joshua Ingti Daithor Town Committee Chairman Jacob Tokbi PHE staff atum lapen local committee lapen ronga sarpen chenglok penang an armu chetongdun lapen lapu ronga rada tumpen kaningje ponke non ke nilitum ning arong pik anlo ahem along langlong lablo aprang prangke Daithor alang roy alang si kijun non ke hem amatsi long lablo puta ningje ponrinti lapen local MSC Richard Tok bipen kaningje ponke rongpli arat aphanke pilap po puta ningje pon kahorapen resa ningti TK News Ningarong lo nilitum Daithor larong pliapan nilitum asar Richard Tokbi alang li nilitum aradapan nangkang honpen labangso alang pini JJM askim pen nilitum panawan pi posi ningarong lo lapen sar Richard panta akiro pina tante dali tum la puson aprang la so skim nang pipi sekin dali tum nasi lang yun bom tante nilitum la nilitum Daithor habar ke la so skim nang liliako ke mitang la pu pini lang tukso son chutuk ko la son na lang nilitum tijo ngon pe gente dali tum ahem pikup sinang lilo kedi o alang apai an kenang lilo stame ning thilo pini pendikado reta long et ko sining ke thilo tante la so lang ke long ponte local MSC Richard Tokbi hat ko pilo nali ke choro ike akero pilo lang lige klem sipidu pa na po nilitum Daithor la rongpli apa nilitum apanang kang honpen nang ki po si akero pilo tante la lang li panang litum kupine la puson kirab dun ji ning do manang litum mason ka kirab dun ji son do matante kalang no nilitum na pana kirab son athasi mo apolo tente nilitum ta kirab ke sipidu nang popo kupilo ante kirab ji ke nalitum mo la ador ke supik ahut pe na jok si kado vera tenta kirab dun ho so si ado vitaning chelo nali me chitani ma nilimen ke wilina lang nipi Daithor bapuram sinar aro যে জল জীবন মিশন সো স্কিম বেকই লাগে ইতুম আকিমাং ইতুম প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি amang keman alam adontin arong along ahem along langle lap niji hala so kama thapena job ini idam tang tarin ko yan keparni same itum prime minister lurun kipilong wanglo hala so same la so askim alam handu hala so arni same je arong tok anu long same langle lap nangji napen asam long ke le lap punta ani si langli chiching kunji tikang pini bangga ako bahaki me Daithor long ako lason askim nangli si pini bangke inauguration puri long itum Dr. Tuliram ro hangsi bang nangji alam tidulo bansame alangli dilhi dam nang kok pena jok bangni det lo napen pujib rong pi same alangli kaprek akam dokok iem kaprek akam dokok pena join ni masih bang long ni det lo alangli dula local MSC hai sapen pini nasulong na chitong dun di mosroma alangli executive engineer rural apen sini tum intupon kilong lo apen adon tin long same rong la don plido la don di village 4 village ke lang le lapo kono terlang le iglapo sa lang le lapo tangka nilito arjulong lo pini didak dalam mara long hola medical EM apan khang thip ajane koson niom sinali tum khang thip penali tum jap kar biang long an kipom det je la supu thang nali kan chini Dolomora Public Health Center kang pulo itum EM konsing rong pi alang lipan tahang lo alang lipen si itum pini inibret kang lo hala dakta me Dr. Tuliram rong hang si kang punang ji alam ke dolo sami dilhidam ko kajani alang larsi itum borbeta long dispensary like more than 30 to 40 years to say
dulu haladak lok dulu lapen dolomora arada fansi dispensary ke kitik hala sut pensi hala district kelong cheng pen masih haladak kitik ko sitame haladak bikok pen amat Borpeta long haladak karbi arada tum kiduk kelak kavedet hala sut bori pik long penanganan ningkan same arnamakang hon kan jinso non ningkan hoang bong Dr. Tuliram rong hangafan akiro pinangzi alangli kabor I pen a job itum chingki chingmai ching saisi DC pen chingki chingmai lo CRPF atum dak akem si bikok lo aprangke hospital long si hele amu ke binai ngadem si dawai daru ke binai si hele amu si birong seta non 6 organization atum militants group tum halatum pen peace accord do kok pen apike PDC ke KNLF KPLT UPLA lahai tu pen peace agreement do kok pen apike no ke lahai awar sa kisung aweloku munti pen si matha pen si itu methang Borpeta hospital mate Dolomora hospital haladak mini PSC hadak chepon pini laso inauguration along kapuhut kapasik sak dolo haladak itum ke Karbiang long pen inter district aposi Golaghat district aposi kapasik sak tum dolo pesame alang tum thanjir pen itum ayem tami thandikang pami masi aphialang tum chema thathulo as hadang masi Dolomara dispensary putok ang Dolomara PSC alang tum munti mathalo ni tum sab thandikang pami mar amin hang atum masi kropansi nanglu no mane wang long lok jate jalan tum fantami ni tum dagaman non mat ke siplap de non ke wan an ke ni tum OPD do lapen vaccine apan ke chipi din do ai pen si tum immunization lahai do pajo pen ban lap ko zamila ke Dolomara rat abahalo pusi ni tum chelo Tante sala Dolomara rat kinong ke protes bi belum matante Dolomara student organization tum ka protest arji dingolo je hospital PSC public health center dana wan pineng kulo nili bori pen cima tha susi non nabang apora huchit arna makang horda me na chit dondun pena join ni pini ke inaugurate long lo kahla na yadim masih ada napubo nige kurwang susi pulo kese tum hanta je latum tala son nang protes dun bom pen nitum ta aku ekam ceklem tulong bom masih akirusi pitu ni Pini jami po ni pai thongkep ani por pai kresi apor malong DPC KA asai hemalong all the Masai Student Union amaipu Pabitra Nunisa all Assam Gurkha Student Union amaipu Suraj Chetri SGB Kherbari area Luthai Hozai GB Tongke Bahadur Chetri atum phirangke amai inipon ICBP Atowar Dhansiri Bazar Pen Kherbari an 7.42 km under AAP 2021-2022 aninkana pharman towar selamlo Bangso 7.42 km Angbong Pen 3.5 km anke tanglo achitim ke tangte atowar ke klem kedam along sangti along arona teng pen en eder sangti thokprui pen roller pakonglong si ita donbomlo la sikher bari aradatum chingrum si sai ke klem ke mepar pedat ajoine chesonglo bonta Dhansiri local em Pradip Difusa pen Nagaland pen Munidwan usi protest ke klem pu ADSU atumaphan arbok ponlo contractor sai ke klem pami kalidet puki puji ke aphialamlo EM Pradip Difusa ke contractor aphan raidun rongputa ADSU amaipu Pabitra Nunisa pen ningjepon halapu towar ketangjia phan phokep am sai claim nang langbon ta contractor atum kecheng sia pharman lak phokep aduntu kuti plira lakre sir kebra suri trokner kebra plira Haroner Kebra Pli Atanka Vidro Edlopusi ADSU Amaipu Ninjepon News Desk Report TK News Street blogger jaga tat okol pathor aru mati gadat pelai bulldozer logot leveling kori ase gotike ami ei dekhi pelai ami barangbar tat kam kora bilagot koise যে ৰাস্তাটো কনক্ৰিট ব্লক নেপেলাই পেলাই ইয়াত কিয় তেনেকা মাটি পেলাই পেলাই বুলডোজাৰৰ লগত লেভেলিং কৰি আছে তো ইহঁতে কৈ আছে যে ৰাস্তাটো এনেকুৱাই হ'ব গতিকে আমি বাধ্য হৈ পেলাই যদিকে আমি গম পাইছে যে 7.42 কিলোমিটাৰটো অলৰেডি কনক্ৰিট ব্লক লগতে চেংচন হৈছিল তাৰপিছত আমি এই বাধ্য হৈ যোৱা 26 এপ্ৰিলত আমি খেৰবাৰী আৰু খাংখাই দিছা ৰাইজে ওলাই পেলাই এটা সংবাদ মিডিয়াম
জৰিয়তে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু আমাৰ দাবী আছিল যে যেনেকা চেংচন হ'ল যেনেকা প্ৰজেক্টত আছে তেনেকা ৰাস্তাটো হ'ব লাগে বুলি আমি মাত্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি পেলাই দাবী কৰা হৈছিল তাৰ পাছতে বহুত আশ্চৰ্যজনক কথা বুলি ক'ব লাগিব আমি দাবী কৰাটো অকল কন্ট্ৰাক্টৰ যাৰ নামত হৈছিল কন্ট্ৰাক্টৰ আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ নিজে ভাই বন্ধু আছে আৰু লগত আমাৰ ইয়াত গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আমাৰ সুৰজ থাপা আছে আমাৰ লগত আৰু লগত আমাৰ ডিমাছা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন প্ৰেচিডেণ্ট আছে আৰু লগতে আমাৰ খেৰবাৰী চৰকাৰী কামবুঢ়া মিঠাই বুজাইছা আছে আমি ইমান লম্বা চৌৰা কথা ক'বলৈকে নাজানে আৰু ক'বলৈকে নাযাওঁ হয় এপ্ৰিল 26 তাৰিখত আগতে আছিলে আমাৰ পবিত্ৰ ভাই আৰু আমাৰ মিঠাই চৰকাৰী কামবুঢ়া আমাক কৈছে কামবুঢ়া ৰাস্তাৰ কাৰণে এনেকৈ হৈ আছে একবাৰ আমি চব গোট খাই পেলাই আলোচনা কৰি বিলোচনা কৰি আমি ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি এটা ৰেলি কৰিব লাগে কেনেকুৱা মই কৈছে আপুনিবিলাক ভাল ৰাস্তাতে যায়তো ভালেই আছে আৰু কৰিব লাগে আৰু ৰাস্তাটো ইমানকৈ ফিনিচিং হ'লেতো এইটো নহ'ব তো ভাল ৰাইজৰ নিমিত্তে ভাল কাম কৰিব গ'লেতো আমি চবেই ওলাই যাম বুলি আমি সকলো খেৰবাৰী ৰাইজ আৰু আমাৰ খাংচাইলিচা ৰাইজ নেপালী সকলো মিলি এই 26 এপ্ৰিলতে আমি ৰেলি কৰা আছে তাতে আমি খালি এইটোৱে জানো তাতে কোনো এটাও নাগালেণ্ড মানুহ নাই আমাৰ নেপালী মানুহ আমি সকলো আমাৰ খাংচাইলিচা নেপালী মানুহ আৰু লগতে আমাৰ খেৰবাৰী ৰাইজ আছিলে আমি নাগালেণ্ড মানুহ তাত আমি দেখা নাই আমি ইমান লম্বা চৌকাৰ কথা আমি ক'বলৈ নাযাওঁ ইমানেই কৈ মই মোৰ বক্তব্য আমি ধন্যবাদ থেংক ইউ Ang nipo ni pai ingkoy ratrok arni pen pini thong kep arni anlo bon tanon anta sang se pin pen indefinite hunger strike in protest against illegal appointments candidate lapen karbi lochari asong lapen akaprek asong atumta nang cherabdun alang litum adiman ke lahenlo cancel all the illegal appointments mate prabjin pen illegal appointment atuma phan amethang apos pen pasun nangji lapen labangso illegal appointment along banghini cherabdun do pusi nang pachini dun amen lake em khonsing rong lapen em Modhuria Dhekial Phukon Difu pen Ram Teron lapen Surajit Shetty report PK News Apu ta mathai me me lo yo non bang ke ni tum ke abi ba tum sai de ma jo apu mathai man ko non bang ke lason inquiry bang do bom lo he donc c'est lason pulote to pulo yo lason tangka pen sikipi pulote arang ni tum price ke ta nei bada lason pulote chari nak ko ni tum ke ma chari nak ko lason tengke alang itu lah cari oi tek pami me tum alang itu market kom dulu sih tangka bi pen sepalong lok berarti lah tek tum me tek nak cari nak itu asal ni apa ni yo bini ladak nang ko release ateng berarti ni ke number 4 orang sih tu dak nang itu bang ini jo ni meno lah ke sudah ni di pana panung buksi bang ni aber ino chetri apa sih asak ko di bang itu deh Kasi kopi join lo ya lah pini lah pun bisa ke. Apen kamu head nanti mat hekor ta hai lo lah alang litum leptek long ke number 1 apan pipere si abe apan pi ground kasi kopung lo lapu ke. Alang litum lah job selection tum me release nang tekida lo ma. Aber men me release ke lang ma. Aso alam ta do. Kasi matha nang ko pini. Lasi dia tu mangai thang ba ke hang fresh ni litum hana pitu bag nang buenten pupe. Dia tu mangai itu ke la suppose thought la ni to mena ber la tum illegal ben sakuri chapalong nam kan proof si la ni tum deserving candidate nam hana big nang la si bini dr Turi Ram rong hang la pen em konseron pi mantan ni tum so alam si puik bo rapin ben ni tum han appointment nang pi dei si tum chuning ri klop pharmacist for oppose long ka candidate sa chitong donik do pharmacist oppose long bang ke ini tum ada Sardini Terang kunang Chitong Dundo Sardini Terang galang lige serial number 4 alang li marks ko option mungkin 54 lo wai pisata me serial number 5 Binoy Chetri alang li game marks ke 56 ya Binoy Chetri ban seda poni dia lo na from economy Binoy Chetri kola
number 25 alang liban di konde kasi merit list ong langdam bulan ni binoy chetro li only 54 to 63 marks kasko ni alang li sa tili ke itu alang ni pan lukuk si non binoy chetro ban tidang le ban lapang ini lukuk lo super hati itu tin rem lo binoy la sa tili teran pen itu tong lo alang ni ban dalam ti sini plan ini so tak na itu era ke klem ban itu alang ni ban sab so arju kon dong ka song pini pen itu di keblo sada me guardian lo dan response dan itu ini CM change lo kita kompeten authority itu dah ini tempat kemen ban alang itu mendapat cumpon dia kan angkat di kompeten lo kasih dah kom ekdam lo di guardian lo dan council ke ini isun di boy kan isun di boy pun alang itu mah ini tempat nang opportunity kali alang itu man ke atu ini dong so semua ni dia ini tu ada group itu arnia ke church itu nak so itu nang of tapi si abang itu kan lo juga di tempat council kan alang itu ini bukan boy buat hal redress mungkin dong cara itu redress macam sampai kuana ni pan ini aja kondo alang itu redress itu kondo rasi pini ladak long itu long nang stong dun adu alang itu ke merit di sungai Klandun akan genuine candidates lo alang itu kan ke amen Klang kono merit basis song sedang me kalau tu lalu high scorer rumah di kompetisi kalau biar kita tuntun sih di pondong lo ni dia amen apa Klang itu ni stong lo Gobindong tak lagi lab technician na post long iglo lagi merit list iglo lagi RTI documents ni nilito ke long kondo tak Gobindong harbangke written on ka score lo lang like 40 marks lapen viva lo score kono 35 marks total 75 marks lo setami non ada Carbiano Thomas Council ke not Biswajit Sonwal alang like roll number 8 Biswajit Sonwal ke alang like langdam lo patang serial number 8 lo sedo alang di marks ke only 56 work setami alang hiduman rak lo komane 25 atau mana panung ikuk lo komane borkri terang 16 marks na panung ikuk lo sana kasi promising teron 16 marks na panung ikuk si Biswajit Sonwal alang likha lowest marks atau mana sih tiket lah bangin itu linduk itu lah pengen konsing cek konsing pihan lah langsung kita itu so dak pen pidrem lo lah pengen itu makin mana lah isi dah dia lah aron reben kecepat lo Biswajit Sonwal alang liban income group sih lah dak lo apuna cak choklem Gobindong Park serial number 1 high scorer pinanji tapi bordi terang tapi konsing terang kan lagi dia itu cuma tapi ulang ni bermeta alam dia cuma dua konsing ya keronik lah alang kita merit basis si ini amen Klandun lo macam kami konten sekitar cuma apa nilai publish kok situ itu tapi apa yang kita masih pino apa itu tu masih pingrong lo lasi nilai tu mati man bang lah lo dia alam bang yang kampet sih nilai tu masih nak pingrong mark tak cek lo deh serial number 1 high scorer lepen interview sampai mesen bersih apa macam ni jadi sampai Biswajit Sonwal kasi nang itu makin mana jadi tampuk sih dan itu man genuine man siam sama cuni itu dia nak hal sih itu man pinang ke sana merit list pen nang ipeda da job ikum amar obtain ba di teklong pen di tum teklong pen di duk piglo office tame ni tum dak ni na tong don abang kota me da tum ta mart obtain ke sop merit list along so office tame lang pan panu si agera mart ki to toman fi di tong lo aso put hak pen ni tum man chuning wi ke la di tum dak karbin long kaching honai mate ni kaching samnai la doktor turam rong hang alang di apan la pen office do tulang ni kecil monai ni kecil kenai lang li yem apai konsing rong pi lang li tuhan ni kecil hello je tuhan pabjim pen appointment lang ni kecil hello kardok antara ni dapet ke pos long si November 2019 pos pos lang so long ni March long lo ni long 68 antara celang damet pen ni lang napa milo 56 March ke long chot han se appointment di set ke because non 60 ni ke long back bang ke peden na asi da so chuni ripen antara CM tuliram no tame chuni ri lo kan em konseng long pita me chuni ri lo appointment na dari